tarima jauh kita lawata tangan hita lobe hatan ini bata mertonggo hita. Terima kasih Tuhan bani goluh na domayon dosokam huban nami sogot nyarior siol hanami bohali hamar hitiom ni hatamu pasu ham ibagas Kristus Yesus. Amin. Kita akan upan Bapak inang na hinargani Tuhan hata ni Tuhan ibata nagabi bohalta tersurat bani sada Yohanes sada ayat 2 sonom mahata ni nebata nadop talardo haguluhanin anjahadoma ididah hanamiin gabi isaksihon anjahai beritahon hanami bani nasyam haguluhan nasa dokaniin nadop adong hinan ilobeni bapain anjaha ipatalardo banami. Amin. Kita ganupan Bapak inang nahinargani Tuhan adong do hata ni hasoman makatahon bahasa keadaan setelah hidup di dunia keadaan setelah goluh naparlobe na dong kita nohon ay sebuah misteri, sebuah keadaan nalape jelas nasamar dope masih sobut misteri halanin ini lape dong jolma na mulak manggoluh kumbani hamatean na boy marsaksi pasal sonaha do keadaan dopkosi ujung ni goluh ta halain ini sobut sebuah keadaan yang tidak jelas atape samar. Bapak inang nahargani Tuhan tentu rado pemahaman nasononon homa membahen ase menghindar hita humbani ujung ni goluh sobali mabiar hita tapi bagas pengarusion naso jelas sudah homa keadaan dopko si goluh na dong ita nohon ay do homa membahen menghindar hita humbani ujung ni goluh membahen gati haganup hal ihorjao kita sonaha aseboy hita dokah menggoluh hita nohon bahkan beribu-ribu tahun anggoboy rosisa lokah di dokah ni menggoluh kita lalap hita nohon halenado segati asupan gijita yatur hita diet hita olahraga hita bahkan age ilmu kedokteran apala-pala dohoma jolmaon laho padiarkon tahun demi tahun zaman demi zaman dalam rangka lahu menyelamatkan jolmaon aseboy ulang dasu bani hamatean. Tapi ahana terjadi fakta makatahon ahana hindar ho kita langboy homa malembang kita hujai tapi meningundas do haganupan hujai. Bapak inang nahargani Tuhan hata ini bata bani panurangon sihol patakaskon anggo bani halak na persaya dom matalar haguluhani dom matalar dom matakas lang samar be tapi jelas tumang pasal sonaha keadaan dopko si ujung ni goluhta na dong ita nohon aido na isaksihon Yohanes hubata age marhiteon ni ambilat taon na ijay sobuti jon bahasa dom matalar haganupan haguluhanin ipatalar hubani susianmi jana dopko si persaya susianai adong haguluhan sisa dokah ni baru may saksihon si dia hubani haganu halak na persaya. Jadi langsongon pemahaman ni duniaon jol manadeba na makatahon keadaan sesudah goluh na dong ita nohon ay sebuah misteri tapi haporsayot na makatahon isobuti jon dom matakas haganupan bahasa goluh sisa dokah ni ay adong do bani halak na persaya. Bapak inang nahinargani Tuhan raon do na isobut Yesus hubani halak na persaya au do dalanin langadong nadasu bani bapain anggulang marhitehon au jana marhitehon pengalaman ni Yesus dom may patakas homaon hubata mulak manggoluh do iya humbani hamatean bani ari patuluhon mo nangiya manaluhon hamateanin on man na ipatalar na ipatakas batta bahasa
songon Yesus na doma pinapuho humbani hamatean, sonay maho mahalak na bursain, marulih bani haguluhan, sisa dokah ni dokah ni. Domu huzai, Bapak ini menghargai Tuhan, mariteon hatan ni batai John, pakot kita haporseot ta, ase mariteon haporseot ta, hubani Yesus, marulih tongon kita, hubani gulu, sisa dokah ni, dan nadom matakas gabe perbagian tahaganupan sebagai halak na persaya. Tuhan mamasu-masu horjata, mamasu-masu goluh na siam sepanjang sadarion. Gok dami, gok malas niur mahita haganupan. Amin, martonggo hita. Terima kasih Tuhan, domai jalohanami hatamu. Pasu-pasu ham hatamu, ase marition nyai, margogoh kanami, lau makka gulu konon, makka persayai haganupanin. Ibagas Kristus Yesus. Amin.